эшшін ырысыма хилтни хавхаландарать, эшлеме вайхал парнелеть, палырдать ыргымылық югымен хастара Екатерина Осокина. Ширып эшкунин таппинче шивықшынзене жешмар, еврлар удырыва шакланна полушука деген вадызенеде выл тимліх уйырма алгереть. Шавын беге хотлы тавражы программаба ирне интернет ушлығынчи сазылаврада шамрыксем пызык эш туза иртерне. Мінреші выртынлық. Хастар волонтерба палашма эбирде тавай районне шуладу хрымор. Ирышсем дома пере анне темы бітікрен верентне. Ебір елда юсне жинзым ішлеме храмаспыр, шамбада пулышадыма дыражаппыр. Ачарана хышпе пичексеюсне Екатерина Осокина паянда пір үшренде хырасадымаз. Шамрыкскер яланах малаландылмахынықны. Паянхи бұрнышпа пірдан утма тұрышаган, шулран-шул общество үшзенжеде хастар құтшынад. Эшне гуравара хизебі. Сендрезем жинжи хизеп хучызембе медальзем шакна шырыпледешшіде. Епір ватызіне гына бұлышмадыршмаспыр. Ватызем, конечно же, візім малды дырашы. Візіне бұлышмала, візіне евір. Тұқса жүреме хал пүлжікра дұғаймашы қашпырызым. Шул жүк кебе. Шамрыксне демеленде бір-бірне тоже пулышмадыр жаппыр. Шамбада кама майши дети пулышма берін, ебір пулышма бедетір жаппыр. Пулыжасы пулать пулезі жұтлатпыр. Иры еш тума шивықшынзем хавғаландарашы тет шамрыкскер. Иге ажаамышы юратна тіпренжігізем жінде яланах иры тыслых вырыненже. Пожа вағыт пулзанах Екатерина ывылезіне тимліх уйрать. А шамышы хыне мне вренце юстерне шавна врентме тырыжат тяжезене. Хыйын тіпренжігізене де яланах ішченде хастар иры кымыллы пулма врендет выл. Я жазы ішлеме врентне бірілік. Кіміненде хам фермера ішленемай, хамба бірлі ферма чупна, не зума чупна. Келе-келдесін келде віліксе бұштарма болышына, әне зумалла болны дұржа, сысны де болны, хуррите чехиде бұрде болны. Болышмалла, хамда болышап, хозімде болышашы. Мен болышса бұма тұрыжап бірінде. Тыван кил вайхал парнелеген вырын тет хастар шамрак. Шемьепе пірле пірсідел давра бұғынсан, віричей ішсе шығыл-шығыл калашныне немен тешідеймі. Теші Осокинзем. Шыбақ тутла абачымешпе сайланны вғытра, әміт тіллеве шуғышқымыла сүтсе яват тешемье. Келде юратны мұжыр тада ұшпиллі анне. Үшре вара Екатерина Юрьевна. Шавдері пулдарғылы, матур, илемлі, илюрдюллі учительница. Чынақта Вол тем думада бұлдарад, ташта далі керет, оның игача, ұбышқа, вол пиде пулдарулы, пурнеде пулышма таражаган учительница. Ебер Екатерина Юрьевна переншкулда варентнежень, переншкулда ішленежень, пиде савнат бір. Онран яланақ пулышы итсадырат бір. Вол неге жанда манын вағыт чүкка тесе каламас. Яланақ пулышма қадыр. Кашни уруга вренегензем туллы кымылба келеші. Сыммах вынь вартынлық ешешмар. Асызене хизеплесі, вады жінзене положасы, тыван шыржыва юрадасы. Шак үйдузене де урокра тимлік сырхывармас врендеген. Вырыс чілгебе литературебе казакланма вренднизер бушне, школа жізене де үрі еше явыштарать выл. Перен учитель перелайх, аван, матур был, пере активист, волонтерба худшинать, эбирде он хыщин прапор волонтерба худшинапор. Перен классра нумайщинцем кам волонтер да тырать. Хытлых илем күрдес объекталі жүзембе ергелене сазылавра, пөлдір шулла тывайзем иге лабамшын сазыланы. Пөдімлі дүбе келі жүлін тұрмыш ялтырық інже, культура гермения умінже лабама хытлых илем күрдеш. Шандалы кышытсан кежек іштене де пигені подрядчик. Күнде волонтерземде шак ішре хастар болны. Вадырақ шынзіне онландырма чынақты евірдарағынде өзім онланымашы бедех бір теплен онландарса, фотокарточкызым кадарца, візіне онландарса барат бірда, візім кележеш, савынашы, мен жындезен ялда жамбек пызык сквер болады, хитрей, илемлі кабыр, вырын шамрыксы неден, вадырақ шынзіне де дұқса каныма, хитрей вырын болады. Шак пызыгы же дудны жень эбі пиде савындым. Волонтерзым де пиде савынышлы болны. Мін жіндезен перенғалшыне сквер, хитре сквер, илемде сквер болады. Пәлдірхи пөдімлі дүзем паллы, күжал вара волонтерзен коллег шак же иртермелле боле. Районда волонтерзен штабне ергелене деенде. Пәлдірхи жула елзен терлі группа зем болны. Бар билік олды группа яланақ берін ішлене. Азым келден келейді жүрене. Терлі предприятизм дұрықта жүрене. Хозин ядарлы планшетсімбе.
Пулошнынде халға вадра хизинем жіндезенімді госуслуги урла голосование ертермелі. Тоже шам бада калаза онландарына. Ну, купите пызык эште жошладып жіндезен. Шақынбек перін хытлы лабамзем районда пулны, и шак лабамзене пулны жагырдез жымын халық хран үйтні, биде лайхе балады жолады.